Bharatiya Janata Party East Karbi Anglong District Committee ahin pen nalitum pirangke abutung pan nang supateng pen nalitum apor ateng pen nang paling posi kicengsi bangin nalitum pan syurupa lo apen kopia posi nalitum pan nang supama pula bangke patumi hedjong ala dak West Karbi Anglong viziar along le amen pen hunger strike kedu laso incident pen masih kuson ni masih halat pusuluk sudah tumon do ko pena joini masih laso putak nilitum komiti mate nilitum party East Karbi Anglong district committee ahin pen kado kawe Karbi Anglong East West arat tumpan duan apen ke asamal angkang kedu kado kawe arat honda ke pacini kang nilitum asisten kupima ma nilitum NPC ke pacini kang tung malah sop aputa ke pacit thangnya phansi nilitum hanang phaik lo asik ke cengsi lah hello viziar alam bangket cuning alam sitame kado ko beda cini lo non la hangar strike do mama abang pu bang pia songja pudum ta cini lo je pa man high power committee seng lo halatum committee ke seng hota kado ko beta do lo pela so committee long tame ke thek ke ding do ana bangke mate ex MP ex MLA ex minister Karbi Anglong East West long ke doan ke la so committee long do lo CM ke hai masih ke pati pilo Dr. Tuliram Mahang Sarsi la pen ke la so komiti sengger apisi tame apong chingwai lo la so teng pen Karbi Anglong Autonomous Council ke cari penakai CM Dr. Tuliram Mahang ke cari a council ahin pen kathale po pusi nikre phuang bong pe sitire ngupa notification ta pilo la so phi amasi kuma ni penana tum high court along PIL piram dera masi la sa metar ba kado we chini lo kedi lage la sub judice lang atima awardik klang kela amasi lat awardik la hello je la final awardik klang kreti ke bangke ke thali bangke ington nai pula sa order dukong matidi la so phan court order ke onara teng pensi CM ke hai mate Karbi Anglong Autonomous Council sitame ington ko koson lo Cita council ahin pen CM sarkeja pona teng pen high court long la PIL ke file tum pen council non ta akes bang sedan bom la sila so posila ke thali bang amendment ke claim no daglo la ke madu sita me aron ke court aron bang ke arkanun e posi claim no daglo sita me la pu hin anathu liserong farpen senglok penanga na songja botum keja pon pen West Karbi Anglong phelang pielong chuche junjia ka chisong teklong lo bangke nikre por chokde api nikre trok ke chogani hala pu natu pulis atum arakombon pulis atum lo musu dena pinem na pumasi Guwahati Medical College an kisu kelangi phansi ponder masi laso ahut laso phitu mane kopula poi ho rumor pula lake kunani man isia news klang rong lo je la tuman ke kaires ba kene kangnang pon lo pusi pachi thang rong masi kuma mane tum kho tu ke hoi tun tadu ta hai ba ko pine unseen force doji la bangke ma ninje poneli amasi pune mat CM sara hem bangke patumi me ke choklo lasila hai laso kachi song amen pen hem me ke ke hem rit kipri ba bangphan ke thenge chokla hai a culture bang aprang dolo lasinor bangke la atumi a kes bang si kijusina nang po pusinil tum bangke pachinilo ka do kanta athema non lama kai ke kachibong chingchek pen ke jata chunche lasila so atumi incident bangke nilitum East Karbi Anglong district committee BJP hinten bangke pinrem lo pen ke munon philason avedena po pusika do bifanta chuningilo ba pachinilo apen ke ladak ajak bang ninje meme mane ladak a video clip long theklong lo jeta CM sarahem me ke hota aning si parong rong ason tat asin ta theklong lo la pulong tela ke festival kalimati bang ahem me ke ba bang ahem ki pridam jong si chingnek chini ekdom arong bohong pulong tela ke intentionally si ke claim tanang nak la pulong tela ke some pula unseen political force ta background atu du jima ba duma ta tin meme la pulong la si lahai ka chires game ka khe phan ka chisong pulong te la son mane ke akahin wakam ke madu sita claim ke nahi lalo athema patumi bangket council tum ahin pesita me kaching wa ya phanlat hadak chuche junje kachi song tum pen kaching wa ya phan sita me notice pilo la so teng in pensi patumi aning sam baji please dak dipu council conference hol long si kaching wa i palam do masi CM sar mangke West Karbi Anglong natu penana program patang de pemat dak baji plia prang jongjong sinang pali lo sitame alang li wang bom hus si hadak
tuar be anangele husi hadak sar hembang ke dongka hembang mi ke pichok lu la sono mati asi la sono bang ke claim ke nei madu sitame atima aja alam ke ko pulau pui ho Karbiang long ke pinang anajak kiting pen sitame east west Karbiang long ke CM सर के चारी के में आजोनी माने बीजेपी जितियो प्रिंसिपल माने सबका साथ सबका विकास लाहिउ पेन आजोनी मासी हिली के वाला संग तुमका दो वेची उ एट पेन नॉन के मोनसाम सी के दुबम अपर हुपेन जंग सी लसन काहिनो कल्चर पिनी नang paklang turong porong te uwe kimi tim tamu nang chali ndaji lasi athima kado kawe ki claim madu sita claim kle nang po lalu nili timahin pen ke pachini bangke lasi apen ke monsam ke de phan ke non atima put east Karbiang long west Karbiang long sitamet district commissioner hin pen under 163 BNS ateng pen pangdak pon lu ke di patumia ni gangsam je mane muni chitong oe ba me meeting ta binu lahai hulu mati lahai pangdak lo lapen ke kado go ve Karbiang long east west arara tum sitame kroinai aron helo ke thenai aron ateng pen si ajar kam ta ke chok iji pen ke chingwai chingsai pen si ajar kam sita chunji aja ta problem no aja kisum ke bon lasi council ahin penta tikul lo pen ke asam government ta ridi lo ke chingi phan council CM sata dun po chief minister am video clip tan tumi theklong lo ke tu vi theklong lo je alang li ta appeal lo la jiti chisong bom tum phan je ka chisong abang ing ton nang pu pen ke sialam non het hala prak news pa channel lo si theklong je ka chisong bang ke ka chibi dro lo pusi ke theklong ahok ne chini paka ke lang sitame la bang ke mission lo hai di magupulo lalo ke chisong bang ing samjin ben ke chisong tami lagi nil tumta chidon dula sitame soluk soda ke chisong bang ke madu tak lenang lo lalu uwe ki mitum hanili tum akime tu warsi jap onangi ben ke BJP ki claim bang ke lake mane violence pe kali non violence pen akiti Karbiang long a problem bang ang susi dulang political issue ke thenai 244 article e ke pa implement ja kam taili tum claim nai lasi government phan ke chong duk du nai benket law and order finally tum mane ki chilem inang ne la bangke athima law bangke apora teng penge bang ame thangkam si chiklem polake la si law bangke madu si tami reading mane si chibira la pen ki claim nang po hormuta kali posi la si law and order bange chipari deng dede rason te pulo la puthon ne le putulo je Karbi Anglong east west sarap sitame Karbi Anglong east west pen Karbi Hampang Karbi Anglong long ke do kawia khe phantame si pu manhe di bangta ituma dim lo he sita alu bangai mane aluhi son sin nang dudun lo jaga khetum masih aluhi pen sitamili tum si bong to nang lo arona teng pen kang saina huning saina pen ke thale bang la ke koda wardik final wardik jong si council hai hadet pelong te la ke thale vek pu CM sata kaita ninje ve lo me meeting lo sitame nil tum iska biang long BJP district committee pen ke lansi pachini lo rara